Siapa libut ngasut marah kapal numpak? Ini kentanian bandara. Mal. Apa Dur? Buat na puru sadar cek lebet di mah. Ini buat jalan Dur. Buat abang rasa betas ya pak? Iya benih jadi ya masalah namal. Kok ben buat na puru lebet ada naromana cipat li. Terus? Ikan lah tahu tibi benamal. Orang ngacilan ngeset apa ngapura pilai peng. Kalang kui butuh kompung. Apa na boleh panumpak na buat na marah kekes. Pak Marquez Dur. Sih. Sambil dua pasalana. Kita ada orang lagi ya. Oleh kabudan kapuru merah ya. Itu na lah marah. Mutu deket. Kenapa Gi Baci? Jangan kau buat nabui. Panapaan, na tak ada salam, tak ada apa. Napa toro, na culu brosur. Boni brosur nih Paci. Ini keundangan acara haul leten lawi. Motor undangan tak kalah ngirim surat cinta. Tak acak-acak pun dia nyengir. Ulang kata pak. Ngolok salam Pak Alos. Dari kamu nih Paci? Dari jadi lah. Dari sepeda na cek ucau. Assalamualaikum Paci. Waalaikumsalam. Nika kau lepakon ngatraki undangan sedang ten lawi. Acara haul laku icombokna. Tak bisa ditengok. Ya kibar mulai undangan nah. Cok simple lah cengon-cengah bentuk selubang. Cuman santai lah toh mesti aja angat orang alongku. Daripada nak bila enter ibu tuju ibu, tak melu lama. Ada lepelena sekali kau orang yang kusurban pada nanti ya. Acara sata tanggaan kun Paci. Insya Allah melo lama. Enggak, tak bisa hadir kok. Kesak kibar mulai. Sapurana ten, engkau beri ngijem kompana ngalak tibi. Loko-lokon mbok na tado ore. Mata laju angkui, mata arapa. Sambil kompare kan sabu luar mun sengko. Oleh nyaman ngalak saya masih puto. Trauma kok ten. Sabun pernah nginjem ejibat li. Eka caca setisa kampung. Yung pola na salah nangko ra. Katetian na tepak tado orang ngaki ya. Yo sangka na cipat li sengko tado rasa hormat do. Mangkana tersinggung. Caca jeri ya ramat. Cengkok di antik selakare hajat lagi kangkui kaputan na orang. Kabu japa aku ingin cema. Kalak. Tak kok saya caca aku tuh minta izin. Amet minta hormat. Kacung ngarep hormat diri ya tetipannya ke abak dalam sadekah. Terus berem mabok najira. Benar bisa ya? Tak bisa ten. Kempes benih orang angin. Aduh, ampuki buka bengkel buat najira mat.
Marah mau buka TV orang kok pakas bodoh. Sambil roda nang kok sampai dah kibo. Anjok tina ten. Tonton namun kok. Pun sambil bodoh saya tepak lagi ya. Oh, ya elah mun cara jeria. Bodoh pocet napa desak ya? Tahu ya ten. Engkau pula nak kunsa kecek Roma. Apa yuk? Lakuna mari asar buat nih atoran nalongku dan na acara hawalan nakae. Jangan-jangan na perak satang keon. Mek pocet pakun tak ada napa desak takut lepai. Jerua pula na. Oh, iyalah ten. Tina mun pakun tolos tak ada napa. Pocet dek serun raki undangan na marah. Boh, maki usah undangan pole ten. Coba na lamari ngocak akidin na. Yang hormat terua ramat. Aduh. Mbak, nah boleh. Padahal burung ngocak tibi. Bila abak saya saling ngapun tomon ki ecek kerasa terhormat. Iya tina kok terus salah ya ten. Iya lah mat. Mak lekas buat acet. Mari kapi apa lah? Engkiten lestari kapi pon. Ani kakare si cipat dia geng nolak. Nolak pola na apa cet? Mak puru nemu sate yang ke orang nolak jangan-jangan. Mun permisi tak bisa dateng, cet lah biasa. Anu cek punten. Pon aku ngangkui undangan kertas. Tak ngatori secara ocak. Mak saya nemu ora. Mak tak lah cuy atau remon buat na. Tak ku alupo ten kole sing ngucak aten. Sia, berak ngatorana ata kok lopot. Tapi mun suruh ngaca orang buat na colok na locer. Anu boleh ten. Alasan si kedua. Takut palung kuben saromban. Napa boleh sampai tak milu lama. Iya tina lah. Engkau antara kaki Mansur gelu. Wabah namun nginum aku jalan. Pola ngocak dur. Jangan kok lalai mak juro bagi. Tapi tak bisa jo. Paku nur ingat anda. Pola butuh bantuan dong. Jak, engkau tak tahu menerima bantuan. Soalnya sengkau masuk kategori orang soki kian. Bagi keselebih ngaputu kiongku pe. Mau lihat tepat sasaran. Bo, kau lah benih mata bantuan logistik nom. Benih pemerintah. Kau lah mata berbantuan jasa. Ngabur sekian pian coba tak mari mulai gelak. Ini kau lulai betul pola na. Oh, buat nak lebet raya. Mata lah cule bet mak kau turun-turun. Cuk gelap panumpak nama marah kapal. Saya mak marah cong kun karena ngirset. Saporana no. Gelak bekapuru kasa. Men boleh ngabuskan jasa bunga renga. Pas kata panan sih numpak atur kasa no. Tak mang lo nak kanak ngoda. Bule-bule main terlegas no. Engkau tak cacak sih masih numpak. Mulai ciren raja tak masalah buat nak lekat maburu 30.000. Keng mun etang tanian. Cak macam. Pabude hormat tekasian di tanah kewicelan. Iya mun celen nama makna. Tekak ngalak sakar putih bi tak jadi soal.
Mamak kau lo tandik tanah sih kebacalan nom. Andik nak kun pikiran beras dari nafsu ben banget terus hormati. Cak mungkin nih kata pelik. Pola nasa 10 kali ong gaji, minta nasa mau rodi poci-poci. Sedeng tengka ben caca nak sekut masake atena orang. Bek na nyenggol lengkok. Kau lo tak toman gol senggolan nom. Tak sempat lagi beli fiti. Ki mau nampai nabang rasa pon ki. Sapurana ki. Anyo na salibatan na ban na sepeda motor. Hebat kau lo. Bek nama tak langsung nelpon. Mak aku sih taker mau aja lenden nak. Boh, ampun ke. Mas ke kocak mak semak. Akaton tak pantas mana bigo de parlo katipane kamen pon teleponan. We, mak aja tak pantes ra. Cek sing kok beni kiai beni siapa? King la oleh naga percayaan dari masyarakat ka angkui perkara juria. Dadi lain are, bek nagare nelpon. Mun urusan kebagusan tak emok sing kok mikir-mikir masalah kapantesan. Engke. Bojo apa aja lakuna? Lastari asar ke. Mak oleh tak panas kesak. Oh iya. Fokus songko halak ke namat. Lebet ko na orang tonton dari jauh nama Rajeria. Sara nama orang cara buat nasatya. Pangapora ki paci. Iya mah rambuh lo. Ampun kapuru nih kah. Sina tompak mati ko jauh-jauh. Tingkel na paci. Elu ramat. Demak abang Rajeria. Ane ka entara nambel leban paci. Entos kelumat, entos mat. Boh, betian na buat nak tonton sepeda nak kempis rayu. Engki paci. Jak nangkuk mi pola lebet ada naro maniat ngormat. Salah sangka tiala. Iya kas ada dok sodok, angker bunyel jari betis salga. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Bek nawi. Engki Pakcik. Marah tujuk. Buah. Lah cak tujuk ka kursi. Jira puru mare elap dekik ketopole. Ya denak. Beda apa ya? Saneka Pakcik. Panjenengan laku ya torona alongku ka compok. Dalam acara haul legae. Bekto epon pukul 3:30 salah starena sholat asar. Acara nakung satu tangkeen. Sakatir pamosan yasin sareng tahlil. Di esok ona hadir rega dito. Oh iya. Mun pada nari akan salpa kasingko. Ras me cengung-cengungku bana. Bene gun main cul lubang. Ngirsengiran pada orang bui marah bocet. Engki saporana Pakcik. Cek pon nak kana. Ndek soro bayi pocur. Lah, pompong kina kan bejena perlu kateng kasih tepak. Bililah tua, perlu beremak. Potong badana. Cuman satia. Aturan tengkai budiaki. Sakep nereng kes pokok lah teti. Pidang selamba. Abak butuh kau orang tuju asela. Tak kerana nunduk sing ngadepi. Engki aneka pun tak ngening boncoman Pakcik. Orang terunan abang saya lekas. Beneker pikir nyaman nungku tak rebut. Rebut? Arah apa tak terlalu rebut berkat tragedi nak sekali tak usah ngucap.
Nengan-nengan terlalu lekas. Terlalu lekas amat ya, Pak? Wonten saporana baci. Engke kau udah paham. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Ngiring tuh anak Ci. Ajunan. Wampun tinggal sampean Pai. Miring ajunan. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Allahumma sholli. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Allahumma sholli ala. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. 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 Amin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma. Amin ya Allah. Amin. 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 Lagi hati bos sekali itu. Amin. Nyaman marah bersani kisah kali. Kita tuh mana? Wah, kudur ya. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kau langgain tuh, kau udah paling mana ada. Ibu ada acara terusan. Boh, mangke, aneh kasih kecil lagi waranta. Tingkel terus lagi panjenengan. Weh, engkau mulai gak ada weh. Mangken baci, ada arti men, ranta nih kapon. Wala tak usah engkau berpenyang ke. Tina, rasul lah ya betul weh. Bumara dur, sampai kamu dia dur, betul. Kau udah paling mana gak ada ke? Tingkel baci, mak pocet yang gelap. Kalangkong baci. Iya weh.
diri ya lah kada bila orang kilo hormat. Terus nih sanjunga terus. Bila cum sekali posang marah lagi kan tak nemu angin. Mangkana apa Dor? Odi tak butuh pengakuan dari manusia. Cukup lama becek tengka kalau niat belum minanas. Soal pangangkep, pakun ditung tibi dari manusia na. Nun setia abol aja jaga tengka, tapi ki kalero kasalah setong orang. Berarti hati orang jadinya saya minta becek. Balang, mak bocor yang mulai ada engkau. Lo lah buri-buri asang aja kia gimana cur. Orang tak apal kadu anak tahlil saya buat lekak. Suruh macam tu. Hina teka tak akan. Si penting ning saya rajaan.